eh oba wife ni kwan se be ma de ne nsa to kom na abase osisi echi eh na ene okokoso kra de na yasa ene na no so ati ase me yire no wa na se oba no anka aboso no beche ti se wabo adwaman o saboko ne o ko wachi no me na me ka kire wo be ma de ne nsa to keke no ka wabo adwaman eti be ma ne yesa no eyesa wo yi nsa no firi ho ama ne hu se wo yi obedia Akoma so ati ase 87.9 enti so man de ne nsa to no no odi nkomo ekwa chese de oye no wo ti ase we ne je ho yes yo ene kofoi odi mi ewra ho ne de na mi engina ho a ya tete ye be se pie so ya tete o ya tete say oba warefo say be ma fa oba warefo a sa be ma no wa fa no me kese papa facho edi entia eye no me pa so no wafa eye no kure into on se obi fa obi re 87.9 na semba ho a ye se ye dia yefre efre ni pa no ko fa o ye sa wa blabo nsi o ye da ish be man de bia odi yaw se de wo kra ye sunsun wo mu no sa kra kro na na bi ye de e wo be mani ti de bia odi yaw nto nam kro na duane no odi no tibi to fom no bo odi no me benya so ati ase eno me beka wonte se wa de chopa beko anto so wo be ma na wa fa na yire no wo kwa kopa ne chew ba kopa ne chew na se no hu se afede wo dia bibia ma na wo kura wo yesa no se onya beebo nsam a wo da wo ntimi na ebia na onim a enye na mfom so okay so ati ase okay adresi enye me dia menim se enye me dia no me ba ya na mafa ebi nso a wo so nye odia na mbe na mso obapa adro yi die manager ho ene ma me mfa nko no mo so nye odia asefa kwa me ma ye bone me na maye mo it is oba na anka no kra nkyere no na be ma ne koda enye be ma na me na ma ware na ma nka no me mfom so okay so ati ase ba eno kra no se me ekire be ma ne hunu a e wo se okopata oba ne kunu no ana eno de no wonim ni nti na yefre bia no me no me shiwa na masope wan kan tim so oku mabusa so oku ho se dabi wo mpena ho se dabi ana me no waka ana wate ase so wate ase ana yakoye de ase indi so bi ti ekobo oku na mane no bebusa me asema me ka chana na se me pa cho minim so yire no mbusa no so 87.9 Kumasi eno be ma ni ntimi nyohu okay waka no kra na kire no okay oba na ama na basa into wasem bi opo ne yire ngoka sa da so be wale ne yire ana obi dia no ende yo ne yire ntem asem ba wonim na oye dia eno ni asem na oye dia eno ni asem no eno ni asem eno na dia asem ba oh so ade aje me ko tachima akokọ mu a me kum wie ya na me chia me ba ko o se na obi hwehwe me ko ya o se na me po asempa na me so mate me da se na ye ba e wo ko wa ko 87.9 Kumasi inti me ko no aduane se mbese ono nkwala no kofi na mgodi na mso na ima me da se na se me firi ba bia me wono enye wo fie na me ye dai me be so dwumadi a me bedi enti na mba se me firi ba bia me wono akọ bia wote ne de me ka se me kwa na eto ene sa na te dia no akola na afren ene ne nko no nko fa dia ne mra onim se ma akola na be ko so nko within 30 minutes na ka dia na be duru ba Akoma FM 87.9 Kumasi so am dia dia no be yisi wo se ya no mu yibisi mu wona mka tire makola nze oni nze me komo aminidi ni to ndo mu ni me komu ya anwumre me dadam se ya na makola na be film na no bi yo mba ya nipa no de dopi nam so ada ma dia ma mini mani oso na se ni kwanza oda
ye di ntia o pass mo ti makola ne ya no so olma o de enko he ba bi o tie Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo ye aduane bre wo na. Yo ye aduane bre. Afa. Yeko dan mo ametimu na me yam ahyem. Metimu na me yam ahyem na makola no so hwe manim. Na me yeso onwo me nko na makola ba ko si o ma nya botre. No ba ni busam sa ade na asa o pressure ko so sanam se no. Ti o ma na ba mu sem uniku. Edi ntokwa na aba na okuru ntemu a. Na o se mra me da ofia. Si ami kunu akwaya de bi. Ama menena kokola ekobe ya musu 87.9 Kumasi. Yeso obi antan baby na mse di ade na okunu koye. Se okunu akofa mbana. Anya ofe. Woye ho ade na o se akofa mbana wonte ase. A wo de me ba be da ofia no wo de ne nsa koma. Nipa no so woye ohima. Na ni de na membo. Da bia krai ma mbo. So ate ase. Ohima pa odim. Na mse maame. Me baby am free ban. Me cry ansa na me yede. Oba. Me ba. Me maame ata akosu anso bo mpa ye maame. Ansa na me ba. Into fear me na ne. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me ka chen so man do van nkosi no kosi me. Ade echi ode ade ane ba ya na nsa mo de ko we. So se me koso e ma ne ni kika manimu a. Etina wonim de be dey. Ebesie. So ati ase. I want to me could him say 5 days now. In the other hand, that could be a da boni. Now, so I could money. Met it touch money after mammy at Akusia. Any more for Cosipon. And then Papa do jam visit Moban and a wood down. Near floor in the back of Inti. Yes, I will come for best and company for Akoma FM 87.9 Kumasi. Mechuade. Okay. A confoni bitimi yes sir. But me de mechuade no. Se me minim na me hunu kura na. E se o se ni pa me no ntam ye de. Eti. Sano. Na ya ka be ma ne de no, de wonim no. Wo se o tua ayefre anase o compensate o be ma no. Wa kwafa ne yire ho ade. Akoye ne yire ho ade no, wo se oye bibisa e de e ma no. Na oba na nkasa nso o ma no ho kwan ma bibisa e ko so no. Onu ankasa ne den na wo so odi ye no di dware ne kra ifri sa de na waye oba ne de o me nim ekwan be fa so odi be dware ne kra ne kra dwale ne ye so be pa ne kunu chew so ati ase okay ne kra dwale ne ye so be pa ne kunu chew okay na ne kunu de ne boni ate no opata be ma na ye oba ne kra dwale na wa wadi boni no wa na nsa ma nwale okra wonu so odi fi ko kan okra wonu so okra odi fi ko kan na hwana nzanga ngeze ko dwale no ko so ahwe se yesi so ahonhom no nyina ahwe nti ko so bi hwe sika ye de ewu no eno ne keni pansa so ati ase se sika da we ngoku mu bi enye nipa ne fa ne de nzama to di twabo de to no okay odi twabo de to na wo so nsa ye de owura fi se on sa twere bode no bo wan se wi bode nda fom na nsa so huri so ati ase yo nana yeda sepa na se krom ha die omo ya ma na yese yenka se eyewu omo ya ma na yese be ma wa afo die otimi efa na yire echi na ono no fa na yire echi na se ni yire hu a eno so eno me bi e wo ho ma ono ekunu no ene oba na ono so akọ obi kunu ho no medase awale bible mukula no awale mienu bible ntua okay wote da machon na bema wafo oba wona ne tie ansa na be fa bi aka na ho hunu kwa ye nam so a wo fa bi aye de aka no so ati ase bema wono oba tie na so mu oba bema no oni mu wiase enu hunu wiase okay so ati ase okay bema se onya ware wia Akoma FM 87.9 Kumasi oyo nana oyo nuaba oyo soa
so ati ase ono akro na asa ayoba wode ne be ye wofa wode na ye papa sese mo na mo be tena se na mabobra so into mu se dwumadi amodie no wo hu se oyire no baby a kozisi no no obre enti ese me mfa bi enkan ana ye ono oba ne ntemu asem okay ito de to oba ne nim no ma kwan omira se ne wo no obema Akoma FM 87.9 awari bi akama Akoma FM oba ne problem bi anya de okay ana wo ye bema na wo yire ye bone a na wo mpana na de twa se wo de o mpana twa yire mpo a wo ejimi fo God's Way Funeral Home, your one-stop shop for a year who nyame nyina wo ebesi so say sofo dane dua obi bo dua na enya nipa kro na sofo mitimi ko me sofo wo se sofo dane dua imame eno obusai pacho wan ma sofo no kra be yi ano se asama america ne no kra mesi sofo wo so dane dua no omra me comfort mo mama ne batakari a shara me na yeju ese sofo dane dua obe de no dane dua okay okay so for the way there no other need so what I say but so duabo a so for no betimi ehu se we die duabo nti to ho anamo say duabo a so for no timi hu se duabo okay sa asem we no enya me dia okay to ho anamo okay na so for ka so wo da ne dua de na wo die nti a wo da ne dua na wo die nti a bibi hye nti na wo nti da so le sem na ne mbehye batakari ne enko what you say okay mama mbisa obi a bibia no wabodua unni nya asem ba ko mienu na wabodua sa nipa na oye dua bodi no semtimi ka na sa ensu so bi wo ho e de ma no daachi bi ana oni ni nchirima unim ze empanimfo bo bi se do twese kan no wo se kan ana do twitu nso wo to ano so ati ase kroba nyene nyina na ye kwa ye de ye ba odo onum se wo bodua enya nipa obi no kan ya bodua na dua na nya no na ye bodi yasoma se de hweni ye o na akoye no ko bodua benya na nim se obi ade nche so ati ase okay ebi adabi na be fra bodua no na awura fi ho ntu hukum obi no ama bosum na hukum obi no otu wura fi na se da bosom be yode afa mu cha obeku 87.9 Kumasi so ati ase enti sika ndi ewu no eno an ni twa nipa nensa okay ena se obi bodua na enya nipa kro no ne yaba oho se ye bedane de obodua no wo se omma wo naso ye be da ni adane duabo no asa wo sam yakwachi I say for utaya na me de tututum ebi wo ho na nne e na holiday ni nti o tie na chese me de tutum baako aha wi ase onu obi nyasem na Akoma FM 87.9 Kumasi odi fonti na dua na ye de enya wo iti se abase ye nkope nipa no wona ade dwa ato abe de ebeko so odi dwa ato an ko na se enipa na se chenchena nche omba ye okwa fa so a ye dane mani okay na also muto mama mbisa last week ye question ne ba ko bi frey say oba oni be matina tomada na sene oni be ma na danti be ma ne hunu na sene mu tomane da
o timi de sa atoma no eka nuabonsem egu be ma no so eyeye oh ene de etimi si kire se be ma bo ano no oba na da na sama ba ho o se me kula mi hunu ne ho da so ati ase enti asama ba ho so hunu no da oba na kula timi bie na no so hunu ne toma kula no de ne nsa so no oba na kula timi bie na no ka cho se odo nsa so me toma mu kula da e na wu twatora na na so mesi enye o se ya ebenyaw okay ibi so odo nsa so na hunu no da odo nsa ko ye de on toma so ati ase oba wo ye walefo ni kwa se be ma so nsa ba ko me sabe ye ba wachi me na me ka oba warefo ni kwa se be ma so oba warefo ni kwa se be ma de ne nsa tu ko na ba se osisi echi na ni okokoso kura de na yasa ene na no so ati ase me yire no wa na se oba no anka bo so na bechi ti se wa ba dwamai o saboko ne o ko wachi no me na me ka kire wo be ma de ne nsa to keke no ka wa ba dwamai eti be ma ne yesa no eyesa wo yi nsa ne firi ho ama ne hu se wo yi obedia Akoma FM 87.9 enti so ma nde ne nsa to no no odi nkomo ekwachira chese de oya no wo ti ase we ne je ho yes yo ene kofoi odi mi ewra ho ne de na mi engina ho a ya tete ye be se pie so ya tete say oba warefo say be ma fa oba warefo a sa be ma no wa fa no me kese papa tacho edi entia eya no me pa so no wafa eya no kure into on se obi fa obi re 87.9 na semba ho a yesi ye ji ayefre efre ni pa no ko fa o yesa wa blabo ensi o yeda ish be man de bia odi yaw se de wo kra yesunsun wo mu no sa kra kro na na bi ye de e wo be mani ti de bia odi yaw nto nam kro na duane no odi no tibi to fom no bo odi no me benya so ati ase eno me beka wonte se wa de chopa beko anto so wo be ma na wa fa na yire no wo kwa kopa ne chew wa kopa ne chew na se no hu se afede wo dia bibia ma na wo kura wo yesa no se onya beebo nsam a wo da wo ntimi na ebia na onim a enye no mfom so okay so ati ase okay adresi enye me dia menim se enye me dia no me ba ya na mafa ebi nso a wo so nye odia na mbe na mso obapa adro yi die manager ho ene ma me mfa nko no mo so nye odia asefa kwa me ma ye bone me na maye mo it is oba na anka no kra nkyere no na be ma ne koda enye be ma na me na ma ware na ma nka no me mfom so okay so ati ase ba eno kra no se me ekire be ma ne hunu a e wo se okopata oba ne kunu no ana eno de no wonim ne nti na yefre bia no me no me shiwa na masope wan kan tim so okunu mabusa so okunu wo se dabi wo mpena wo se dabi ana me no waka ana wate ase so wate ase ana yakoye de ase indi so obi ti ekobo okunu amane no obebusa me asema me ka chana na se me pa cho minim so yire mbusa no so 87.9 Kumasi eno be ma ntimi nyohu okay waka no kra na kire no okay oba na ama na basa into wasem bi opo ne yire ngoka sa da so be wale ne yire ana obi dia no ende yo ne yire ntam asem ba wonim na wo ye dia eno ni asem na wo ye dia eno ni asem no eno ni asem eno na dia asem ba oh so ade aje me ko tachima akokọ mu a me kum wie ya na me chia me ba ko o se na obi hwehwe me ko ya o se na me pawa sempa na me su mate me da se na ye ba e o ko wa ko 87.9 Kumasi enti me ko no aduane se mbese ono nkwala no kofi na mgodi na me su na ma me da se na se me free baby a me wono
enye wo fie na me ye den me be so dwumadi a me be di enti na mba se me free ba bi a me wo no akọ ba bi a wote ne de me ka se me kwa na eto ene sa na te dia no akola na friend ene ne nko no nko fa aduan ne Yemamo aha ene ewie edeba Akoma 87.9 eye Akoma munsam dwumadie ena enne nso yede ebremo mo hweyen ewo Facebook, TikTok ena YouTube enche bia nso mo behuyen ewo Onia TV ho enso ene nyame adom yede nkomo no biom esan abremo last week de na ye part 1 nko a enti this week eye part 2 ye bon nkomo na wotwe atwa mu no braba ko frɛ o se ananti bi mo kan ya ka me ka kyerɛ ma na me fa o mo se ya o mu ntie na ma na adwuma wo mo papa ware ne nkoyie ne nyina eye unwise decisions bia aya na ema no emeki anase omo eteki nti ene the unwise wife part 2 ene nso ye de ebremo ye ne Reverend Insha Edu Jemfi Messers ena ye ne no ebebo enkomo nti frɛ wo nua ba bi ne ka kyerɛ ne se e de be niama saa na ya Emma Yakasa way dear, she is unwise wife. Freno. Na wometie bi. Na ovia wetunhofo. Na wasesa efrini nyame bia oya emfa sumdue ni enigye emma fie emma aware no enkoso. Nti enne the unwise wife part 2. Ena ye de bremu se ne ye hye mo bose na watwe mu ye de bebremu. Nti enne the unwise wife part 2 ena ye de ebremu. Midi e de Beatrice Bioga Robert mi aframe Aunty Bea me e na make sense medie akonwa ni mu akopim se no miensa bebo ne asori ama sport fo nso abeji omakonwa na omato aso nenso mate se match bi nso san wo ho saa nti no ye bese a chwo mumre ne kakra ne de ye be try enra de anya de kra time ne ye fae nti ne ye be try na ye de time ni bia mom no metimi afa commentary no na ansa na no enra mia minia Poshia Gabo Solomon o share de bi e woni Facebook ai ena mere share ena me di betufo e bia na wo ni access to uni on your Facebook friend into the otro no hu but e ye futuo kese pa nti ena ye futuo we efi ye senior journalist Poshia Gabo o TV3 media general one of the best journalists e wo Ghana ha we win Ghana journalist award kra we win bida o say the spare tie na me read na spare tie so the Porsche person say once a car na ma ekoi 4 ties na ne hihya ase and so driver ni papa bia de e wo se wonya spare tie eto car ne echi se be ya ada tie ne ba ko be pai ana bibi besi na wo se wo sesa na ko fa spare tie no wo ho ankyerɛ na o de chire ho na eye o se wo su ni mfaso because o ma mo daka na se na ekwa ebe nyina obetimi aye bi news obetimi akan bi report obetimi a report bi je say o skills bia spare time no wo no main time no wo no o spare time no so wo bi ba say your time has not come yet it would de chire ho ni nyina wo su gu yem ye nti da be na me so memre be so na me so ma be shaka yase ni ehun se semson ho wonfaso o se yen kan chel say even if you are a spare tie and yes you are a spare tie you have all the skills the training bibia knowledge whatever it is omre no nso ya embu ho abomfia na ye den ya wonso womre ebeso na dako wo so abeheka ni mu bi na waye adwuma se ne wo se usi eye adwuma enti bi nua ba bi nua bema baby a wo bia no na eye wo sa brain ye de wa ye spare tie enti ye mfiu ye mfa wo nye hwe mark your time wo so obre ebeso na onye spare tie sa enkonkopim ewieye enti Poshia Gabo Solomon o message now share wo Facebook na nene me say me de be ye efutuo ni nkranhye e de ama ye gina ye feel sa abrabom no ya ye spare ties no yes ye mrebe so era me kan ya na so so ready ye aha mama ye no pray pa ne bada na se wo kan esisi wo ya abrabom se o de bi e fato se out no sa dia ni pa yi ka betimi ya abosumpo nenso ye sitinechi tinechi na hwe
na fa etimi aye ti ochina bi nipa ni wa yen kai ni posa na nipa so masi na onu na etimi ye we ni ade because say we be replace no wa ye ama no ayeye nti eno de ye no kre nti say we ye spare tire na wo da car no achi na da bia ye koba ni ye mfa wo nhye yi car no ase a so nya adwuma sa aye susu bu nwa bomfia enye danya dakro car ne tire ba ko be pai ye ni mu haya ba ko bejo eni mu haya reels ni bi pai tire ba so wa de ko yi spare tire ne de be hye ti sada no bon se wo sere sa isan se wo so sada no wo be ka se nyame akai ubi wo so abanfa so nti ende no kre wo ye spare tire susu ma wo re nko susu ni susu di yawo because every pano eye den a ebeba adwa pegi spare tire mama yes mesi me okase bi mesi dua bi esi nwura mu nne no ebi bi etwem na eye dua ketwa okay anana eye seed aye de ahya asase ase nti se wo se nsu ato na mframa efa na dua bi edi ehimu a na wo ye dua ketwa we dey wo so we dey ne branches ni si so amafo tena se eji emframa you also coming ebre bi bedu ama saa ehonom no ubedu mama yenhwe abruchi anase ya hawe dey kra edu dry season a wan na ekoto so ata ode ye de shu bebrebe interesa na hello ayi railways for man omo won tade a omutwa nye time and season what I say ebre bi sasesa obehu na obekona ye jacket nkoa e na oma hange edu show brobo sensatia ti sa na tie ebia nka omutwa nsatia bra nsu oto anka obi ya nto ti sa na abrabo ne tie ti spare time ne de mama se wo ho no mo an de ehia ne se obebon paye no wodi no kre e de ama wo ho prepare yourself enkotwetwe obi ya 19 because they say yensi wo hene a na opetu ko fa nche sha Aunty Bea obi eni ho a obesomo wo udi di echi kakra sa ebia wo spare time kwa mama uwo so many qualities than the onu odi kan the main one but I said nti ye de wo watu echi no say bia weji ta no wa baba be hye honom the yan say obeye you have to prepare your mind tune your mind say e de bi bedu amasa opportunity no ye de be mam ye de mame a die na metumi aye ye no ni asem no nti no woti ho no de bia masma ya meka me say fa san show dem rifem say your school na wasa wo kwa education has no end irrespective of your age school no kobiem na ni nyina na wo de boa ho spare time no ti school na wasa wo kwa kobiem skill bi na wasa wo sua bibi na wasa wo ya prepare yourself even as you are spare time no na say emre ne so na yesesa main time na also be hye ho no ma wetimi aye adwuma ni yie na also aba emfaso nti ene ye motivation a ye de ebrem no megidi say wafa bibi wom me so mafa bibi wom na Reverend Mrs. Inshira Edujemfi waba me catch am say last week na ye duabo part 1 ene ye be ye duabo part 2 this week last week kro na ye the unwise wife part 1 ene ye part 2 this week nti waba ye beto so the unwise wife ni note na da no trend wise osini nyina o ketwa bi nti ene megya ama no na okosa iron lady yes na okosa na megisi ye bewie no na ye nyina yesua de afim era kakra bi the unwise wife last week no de na strike you pa na se nyame ya adoma odi esua onfa nkoye se bi kokwa se bi awaware na se na mebo ho dawura akire wi ase nyina e de abeje fans wa abonti abeye hwehwe ni no because more na wo ye na mikunu ase na sidie onsi me fom e na okoye na watopan abreme e na wato book bai ti se manya book ne pam de betre no na ani e ba mo okay afei wo hunam fam no na ni pe weke wo hunhum mo nso no ye weke nti ene ye de oni brebra mama ne ama be hu ana ukunu tim ebi ameka se kura nya mpai bofo ba na dia back no eno no na ye kunkunu ato atwene nti ne woni gie na asole a wo de je wo nse kire me na wo dwa woni mo social media so wo de ye ne ma no se na asa nti sa den de mesua bibia fim papa me da pa adwa wo so de na usua mama baby o kan me de ye oba ontimi china ni kunachi ontimi hye ni kunachi e mo mbobra
si e ma ne 1 cedi a esan se de bia ye nya 1 cedi ma ne ntino we dini nyina wo ne no because be ma no wanya pie nko ade o de 1 cedi beba wo de 1 cedi beba fi na da 1 fa bia mbei na mama o kan bebi se oba wontimi nhye ne ho so eno so on wise wife ni bia wontimi enhye wakono so se bia wukunu ebema ehun sensem ne ada na wo de akotena abonten na wo ka ebre bi twam a mama yesa ne bema ne nya adwuma o ye adwuma yie pa o ne na danfo ko hye o mi kunu otimi ni mi yese otimi ni mi yese obeka me da ase go ho oba be ka hwe ni nyina ye nyema bi e wo se wo to wano na reka ewo se ne eye adwuma ka wano tum no bi nya waye e na nya adwuma so fa no ko hospital because ebre bi twam a uji wani pen ti se ne bibi aba ho a hwe kwa be fa so a wo be ye ni yi oni de mi misua e o se oye sofo yire na ufri o sof wa sore ba dia unjia ya e fa nkwa sore me gina puppet so ma ye e me the rough no we free asharigi na sore betwo asam na wo kan nyina enye no na wo wig na unti aka wig na unti aye no o ti na da for crowd of ma wig se no o free ye unti aye no wa sha be o se o ye sof ma me a di ohuni ade no free atwiansa na we yusu na yamfa wanye to respect yourself nti ene ye besia de the wise wife part 2 fre woni aba na ka chense ontie bi be ma na wo hwe me no fre wo yire fre wo a woni aba no fre wadan for ba no say education we die onya ne oba bia je say the best afternoon talk show program Akoma mu nsam eha ena obenya no aka cho say Akoma mu nsam etse fantini abankwan fantini oya abankwa na bibia bi wom eposna wom apofi wom kako wom efin no atoto kakra no so wom chedanam bia bi wo fantini besia na abankwa ni bi wom enti Akoma mu nsam dwumadie no tie bia ye hwehwe nkofo maame ma wo mu ye siesia aware ye je nkofo asase ma wo mu chese bibia bi yesua ewa ha nti kache obi say enenso Mrs. Insha Edu Jemfi Reverend wajina konyo oni ebebo nkoma as usual very very beautiful why you feel papa one day be come here nka ye ya nka kasa for mama London shoe Pacha why papa ai na mo so just say no na bibi birthday because she ni haso hey mo man go for pressure so chese man na ya dress ye ni tinti ye be hia ope na chese ye di aba I say the fact say wo hwe ade a won san kan no chese jeja ho David I say e ma bebre no omo pe bibi wo wiase no omo san kan especially which you know yes opekunu nsan kan ti no I are frustrating no ama the only thing na wonya wo wiase an ho beto no anesade meanwhile singleness is not a curse it's a blessing it's time to enjoy life aware na wo Russia come na hard work o madam ejuma de bia sa o kan ejuma o ejuma enti say wanje wani as a single woman na wonya you see an unhappy single girl it's an unhappy it's an unhappy married woman. Oh, because I see. What you don't have, you can't give it. Okay. What I say. Okay. And I've said it and said it again. Marriage is not supposed to make you happy. It's supposed to make you better. Happiness you already have. Yeah. Because you know yourself. Yes. And you have decided that no matter what, I will have the happiness I have deserve. the happiness and you know, every gift to Biano as a single girl, this is the time to use it. This is the time to explore. This is the time to add value. This is the time to discover yourself more. Look out for the opposite sex, study the opposite sex so that you have a better relationship. But I'm of the view that I mean you come first before anybody. Yes. So I come first. Yes, you come first. Where there your prelims so that you treat singleness at a certain age be mama 2 year for papa me side na babiem na ya be kasa che suja for me we chim dukwa ma wa ya abrewa on siesie no ho because me kai me say baby na me say to TV bi fa bom dem na papa be o si dentra na me say some TV ya be yin bo baka dey na obi an ware na to dem TV abo dem os madam to bo dem be yin no bana say TV ni bo ho no so mpwe wa monko o papa no
I encourage you. But one will say, and then if you think about those things, my dear, you are mistaken. Yes. Men are looking for women who are driving. And men are chicken, and ma one sassy. Oko see where you mama know the car. And also they say no so kwa repa. Sir, I'm a toy. And some papa encourage you. I will say, I am not a maintain mass say, or person just or no day or soft life. My dear, you can have your soft life. Just a soft life, nada. One of us has soft life. Well, make the soft life for yourself. Okay, Reverend, yeah, that's Papa. Last week, yes, come on, but for the benefit of more. O me nya ya nhwe yen last week no ye bebo boso kakra bi se ye ka se obi ye unwise wife or ye hwan na edan ni dan na oya ye ka se we de or ye unwise wife. Last week ye bobo ne ma bebre, so last week ye kire mu se oyire ana oba a woni mu nyansa ene oba ompentity ompe enchire ompe entiaye. So me can't rebuking what you say oba on planning ahead oba onimu nyansa tisi e ka nyansa no ye oba onim ne ho onima de kronti wo no to ne boase ye ne niema etoto ne niema ono ni oba onim nyansa owonim de about ono ane ho owonim de about de nti oti asase so ene owonim de wo botaya opeso ye wasase we so nti sa oba ne no oba oye nyansafo nti se onim sa niema we na chese sabi onimu nyansa anase sabi wagime nti ye kan se opese wo nyansa dia na chese niema we ni sa wo ye na chese se uti uye oyire na ukunu di wakotena fie anase bia odi wakotena efie nipa bebre wom se single room na motie se wonde no behye ho na mo nsam a mo beka empia bonten afei so no bibi ni a once na make Proverbs 31 I think the verse of 12 ho no once na me catch me say she does him good and not evil. Or ye bear man papa into not dwene ne botaye ni BBS to make sure I am a good person to my husband. And what classifies goodness? E dey na chese wo ye ni papa one kasa no make sure say dey wo dey ye wo bia no is to make yourself happy because energy now one is what it's our energy no one wo dey tia ware nim into one kasa no say one pay attention to yourself and build your self image ade bia ma wo di mu so yire ade a ohun man ba won chen so betoko so ayesa niema no to make sure say you are intentionally sustaining the goodness in the marriage to become that kind of wife onim nyansa ohia what you say afese oba so a onye selfish last week ye kan oba onye selfish onim say owo bibia eyemene mekunu dia what you say owo bibia me kunu ho fa no me kunu yare onko adwuma enkwala school fees no masan kwa aba na me san de bill la sa bre no so ontua wa bra me so me koba what you say once na me kase society a create we bi ewo ya dwene mu say be ma ye we yes it is there and generation bi any was ade we betiako but every aware bi a peculiar to mu mienu okay aware mienu bi anyepe aware mienu bi anyepe sweetheart some note here infant force here nyepe so what you say and now we share different color me so me share different color wo eyelash wo shadow ding different me so me dey different but it shouldn't make me feel inferior neither should you feel inferior enti no obi o hoso so na na tifia ni jumadi a o ye ne suban said ye te no tranye a wo be from failure because obi o ha oh me ka se bia na ye too free ho because of this thing because naturally ni nyame adom wa mami ahoden o mami ahoden me kwa aware no nti won say me ye omo a me ya adom na me fa afura me ye bibia bi me si me nioma me satam ne enya sika nto washing machine me si me nioma me ye bibia bi eni nsuo ne ye koto nsuo na me kosa nsuo me koye na me nyem enti no enya se na me ye tuti afi no ekunu no ma wo fie ho no started coming to me omo ase ne yire de wo hu de meche it looked as if say me success no a me nya wo mabrabo mu no amplify omo yire no mo weaknesses no omo failures nti afi bi starting hu no say say we na wo ye say we na wo say we ye say we na wo say minimo bi ana onwo ya
na ne made for it in nko amienu ye wo de ohoro ne car no so de bia je say ye horo na wo wie no wie a de onu ba ye wo san wo de onu aduane wo ho de o clean fie ho nipa mienu ware o ma ware foforo me war me hu say onye too busy anko betimi aye ne me bi but me hu say I can't also blame them one fan tete ne ho but one who say nye mema nyina ne betimi a contain sa ne ma no ha obi o ha o feel proud say ne yire no anu aduane say bi en ko say de open ko fi say ye aduane no ye with a certain kind of mindset love bi one who say papa ye no mo komo no anu edi no love bi a oba no does it with her all being me ameni abema Lord Bonzi no tribe or say kitchen ho na egu ani ho kitchen ho na egu ani ho be so chese we gina ne nan so no anu aduane no enti ye ma wa hunu say ya bre na ye gina ye nan so ne enti wo se wudi enti ono ba ne fi aduane ye ndi nya bi enti sa na opese ti oba obetimi aye sade no me was ahodin ni nyina no na Emma, people started feeling uncomfortable. One will say, instead saying, "Kebi obaba bebisa na wasuano." One say that is the sign of a foolish woman or a foolish wife. Onti ase say onyem na ho edin. Na we ye na me ho odin na metumi ye because he say me nya ne kunu favor. But rather instead so obe hu no say ye compliment. Na wa be hia say oh, saying they say be cry do be cry na wonom. And I say, psychology about pregnancy, even about life, and not to say. But most of us women, we jealous ourselves. Yes. And it's very hard to say. Until we met me a baby, obi oha. So baby sana enkumbe na de say obey my wrong product. Obey anything on cancel. Near maybe your own can because of you say, I mean, you are a competitor. Well, ain't no sanya ma we nyina no oba and ebe ko ne mem oba on nia ho brasie so o say last week because onye teachable na matrewa ho kan se ya matrewa onye teachable na che say o kire no hwie enye and debia no sa oba no opese de opese wo te nko na wo ka kire no but aprabo so ntisa one who say de opese wo te on pen mu ka on pen muka and muka no Bible say the 2 Timothy 3:16 or say all scriptures is in God's breath actually nyina fro nyankopon home mu and is useful for teaching rebuking correction and training in righteousness or say na ye man kire atenye atene anything ne mu ye sa no nyansafo bia ye you are humble and teachable. Okay. Obra enya de on say anim ka eya but it's to make you better. Okay. Aunty Bea no me dey entra hanke kan sem we say you perfect. You go so sua de. Life is in progress, it's in process. And it's lived in seasons not in years. What did they mention us? And he said, one round was say at every point in time in Bia, so besue bibia. Last week I also said they say abrabon a school. The moment I will be free with fear say Kim a day, even if you are in your room, there must be something that is teaching you something. Okay. I will say BB chill BB. What at the mention? Who piano? One will say, sister, I deal with your FMP. And in a one casa say, so what should be a show? Now you suddenly come to know, say, you want to mean for Hennet in show Tisabre 120. Unti me fa henet in shewti sabre we emfa nam mantamu what you say san say enisa sa na rabaye what you say na me ba no na me kai book bi a me read years back. One thing my husband did with me and they say yeah baby ade bia metene bia me bo me kuna ba so me say ye hu namfo ntem from 1998. You know, who said, "Your father watch near Warren 2008." And you say, "Who said, now, on one I'm cooking a problem, chain, also be canning the edge, now on what to me because me who say, or your foot to four. Sad time, no, na as a man be cancer. Now, genuine Christian brother, genuine Christian brother. Then you're Christian brothers, no more, near my. And a genuine Christian sister ne bi ho.
e bompa say sa we no be san because otumefo bebre in terms of me personality and nipa bi crowd ni say me to me no mom father for but now to me I feel so yeah ma when said the messia conduct me crowd was and he loved me for these things. Now oboa me ma do na me per reading but oboa me ma sa esuno e ka me ho enti ye worry ye no books me ko bebia me bia se me niam me ton se programs na me ko bebia me ko bia seed bia me nya bia no me ba na me dia man go out bia wa ne ko book trust kwa da so ho no nsuo mo ho okay aha na yakoto books na yam be fie ma be read why was I reading? To make me a better person. To have a better relationship with myself. What did I mention? To me ankasa no enti I didn't, though I need people. Me I manage me home. Okay. And what did I mean? To me for booker, meaning what I should read within a particular season. And Bible too has also helped me because I become because who say Bible say nyansem fiti asie any day. I think Proverbs 9:12 or something. So nyansem, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now anybody, James 1:5, Bible say anybody who lacks wisdom, let him ask. For God gives generously. Some say nyaminim say Jimmy sebi e bata Akoma. Enti no or say ni suro nyansa emfiti ase ni nyamesuro. Enti se wudi kan when you first fear God, that is the beginning of your wisdom season. That is the beginning of your wise life. Sabre na wo nyansa su e sha se wo wiase start say ye nya wo so mfa so. 87.9 Kumasi. Eti wunim the name be can me rain fear and I've not forgotten. I read this book, How to Be a Lady. How to Be a Lady. Wow. Now, sa book no, a very pink be. That you bet churches and me the beba. How to Be a Lady. Yeah, the beba. Na me to two. You mean you know me wo me first born no, and I me to ba Akoma me back girl me wo first. Okay. And people say I me first girl, second boy, third girl, fourth boy. And I me adopt bebre aka ho. Aunty Bea, unim say me read you no na ochre ntade a raba obetimi ahye said ye raba obetimi akasa said ye se ne bema e di agro wa bra on seduce no okay said ye on say any kapa said ye wo besume ne wadanfo kunu e di komo a relate wa bra on flirt with him ni nyina wo book ni mu oh Aunty Bea e do I have for na me kan bi why I see adisua wom na o che wedding ukọ wedding na how wo besiesie ho a wo ho siesie na mbro the bride no so oh How to Be a Lady Beluchi, thank you very much or the atoso my oh say 87.9 ye wo sabi nyansafo wo ya you see say when say some make no ani nyina wakọ ready abre nya me sure Beluchi dey you good oh you nice guy aka dey aka and then we lunch wo me ho wati and you pon wa me ma lunch How to Be a Lady I see oba bia kopa bi no nkan Aunty Bea wunim se sa book nim na o kire se wo ukuno eye doctor na me here na services enya sama be hia Aunty Bea enye ukuno na no na amenofo mu eye me ya kakra umisa no mam o kire wo say professionally what you need to do, go to his office, be professional about the work, give him respect. I see. By honoring your friend. Okay. So if you don't respect your friend, indirectly you misbehave towards the husband. And people don't get these things. Say, I mean, you them say to say me no yet my friend. Aunty Bea na me unyani free mame. Wabra meaning say you are an authority. Yes. You are not here on your own. What would you imagine? So that sense of entitlement is not there and should not be there. If you are doing anything for me here for free, it must be on your own accord. It must be that you want to.
you should not be forced to do what you don't want to do. Reverend, asemi how can say yenra yeah production meeting, post production meeting, yeah brainstorming. Topic be dropped on our minds. How you don't let people look down on your husband. Then you try to Jose. And that is the point I have just hit. Yes. Someone can say, "Oh, yes, spiritual." And you try to Jose. Because look at that. You see, people will address you based on how you behave. Okay. Towards your husband outside. Husband. And Tibi said, "You was yes, you want did you bear managing?" It's telling us whether you really want us to respect your husband. You are telling us he doesn't have control over you. What you say? And sometimes indirectly, if you are foolish, now we teachable. It tells a lot. And to be, it takes a lot to be foolish. It takes a lot to be foolish. It takes a lot to be foolish. The unwise wife part 2. Yes, I say now what you na send your topic no. Elaborate ni and yes, say your baba betwa so enche bia ye be copy work natural na minimi nua na nakuna du edim komo ye wia ye be san ya betwa so na reverend ansan ye be ko na na ho no o kasa no o kasa o pe reading and then papa so wow to read intentional idea we because your husband is a professor it's now o person o ma chi no Aunty Bea woni ma menka menene din komo bi say Dako, I was here ye be share your story no, with the world so that if we are seeing Aunty Bea me kowari me kuno no. Now or school he was a student, I was the one working. Okay. 18 no. Aware ne kowari ye no. Ye share that to ye bo ase planning. Ye ntwa photo. Ye nya gold wan share. Eniema no ye nya ye kakra no and thankfully me papa may so rest in peace. Amen. Ejamwa. My dad's attitude towards my marriage is one thing I will always remember. Because Aunty Bea, one fat list biya ma brantie no. Unim say me free cry abasata na me wa cry. Me free cry aba ye see e be ye knocking. Aunty Bea, me do me papa hu abrantie no asata prof na so chen we Aunty Bea. I also check video also check that time they now can see send you know see just a prof na so chen we Aunty Bea na ye dru ye na me papa hwe eniema o yes ye mfamra ni wo hwe we no se krache ko hu abusuafo na mo mra na mo meji aware no to dem se saniama no Aunty Bea that time no ye nya sika anye good when you scan too good one share Akoma ring in me and say na is 25 cedis so say and na me ko fie ne ko yo nutrition na ti yirem sa nutrition na me kan che e ti yire na me ko kire me papa am say da hwe me papa say this is nice. My father knew it was not good, but the kind of love he received me with Eniema and Aunty Bea, the day my father died, I remember that day. Because my marriage has been a blessing to me. That is why I can remember that. What did they mention? It's not person bisa say me person wan sam me ho no na me nko na ho ne ni nkomo say you were intentional say because maybe a prof obekwa akọwie when it comes to academics that time no it's also now oko school to me worry no or a PhD student. Okay. No new school. Okay. You know, me I knew the kind of friend I have. Oh, okay. I worry me go rem. I also knew the kind of woman he was coming in for. He loved me. The day he will come, he will tell me. Or see, or no, or pay me contribution at the youth because no youth. I was part of the youth, no a youth president. Now, question no maintain me ho ase a. Ye mpon asore no sada. Enti no, enyesa na me ye twintwan but na questions we me bisa na nye the normal religious questions I bisa was sorry. Enti no, and everybody was looking at me with a kind of eye bia. Ye feel say na me nye spiritual. What did they mention as say e die enti na eni say oba ne bema etna da ba akomu 3 hours wa bra bibia nsi. Enye normal. Normal person say enye normal.
but na normal for me. To you. What did they mention? I say, these are one of those things. Ain't you know, me be ready. I knew say, ni pass me sini. Say, man, you me who ensuya dia. Men in a relationship, no. I can only enjoy him when he's at home. But ye Pia, because I loved him because of the kind of wisdom he possessed. And then all bano, my expectations in was say, tell me the next 5 years. Baby, that you know, oh, my main enya serve atinkano womimu. What I say, ain't you know, sad knowledge, you know, na ain't me calling you now, me read it. No one casano, no may worry me, but not me growing a virgin, no foul bad. Hey, and so would him so bad, no the book buy. Book idea, day. Book idea, that's Aunty Bea. Ah, me patch up this book idea, then I'm in copy work, and I'm in Combra. Yes, because no swear. Yeah, do one come what? Tell me your pet, your pet. You bet me I need your own to me. And you want I think was hey, Prophet Jeffy by Tommy Chow, baby, I won't be a book now you're virgin now, okay, Kayano. Secondary virgins for no more fiance so we here. And I couldn't patch up. Remember, Namia do me hoye. Book in the Hey, I saw it say apo. Hey, you that I copy work. But that's it. Yamatia for you now. Aha. Emo bibia akwaba. Opa shodo so na dey say ho. Na e ko say smooth. Wo say wo tie na eye wo de no na wo hwe wapomoden so. Because obetimi atena se atie dwumadi ni say ya. Na e wo se abrebia na wapomoden ho nsem so enema ekoyie edema. Enti emane how se ma bewura mu saa mewie sisi ya na mommy ama ya po na prof de ma nurse enyina ya to aso na ya gibi. Medafo mebusasa ompo no emu te sen. Mejide se waje me so ofie se nyankopon adom ho ye papa enen komo me ni wo AD afri Piwak natural I did 3P garlic mixture abedwaso no sa be wo show bre no a sima aduasa enwotwe aboapa ye donko ho me no nkasa nche kora me wie sisi a na enen komo me ni wo AD no ye hwe diabetes esiche yade Aunty Bea na eku ni papa e wo krom ha na obi se o se de se esiche yade de abeye normal mpacho wo na ye normal ma wo enye normal kra because ebetumi yakun ebetumi de wakwa mane bebre mu emma said ye show ya ye ne agi ayesiri wo ntimi nsere bi because of diabetes na hye ho a ehwo na de eye wo ama ho me etie je number na frɛ doctor ebra me gu so America say ene doc eni nkomo busa doctor say diabetes ya de na siche ya de na ye ka ho asem sisi a e wa koma mu nsem so no wo wanya bi o maame bi anya bi wo de hie bi anya bi frɛni eni nkomo na yemwa wo number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yekase esiche yade a se esiche no edikan ana sugar no edikan enche se esichire ene kofa de ba na emom ade ekofa esiche yade ede ba no eye menu mienu se de esididie ene aduane a yedie na ekoni paduane mu no de ekoye eno ene kofa ye sugar level se be kosoro ana enkosoro ede breyen enti aduane bia wudi bia no onyankopon papa mitu chema awate ni nyansa no a wode bo abode no ano oden enti no se papa no nyansa mu no enim hwehwe bia wontimi hwehwe nyame nim die mu enhunu da obepem obesan because aduane bia di no wasase su bia no esikyere wo enti de be mu ho kra se esikyere wo aduane bia yedi mu no aya ahwe fruit na yedi no de dada hwe ahwede hwe mango shanka watermelon usere nyina ede esikyere wo dada nyame nsa no very special afa ye nuane ye di no efie de no so banche onoa
Bancha besem se woni bi da anti bi wadi bancha me bi da oh beautiful no trouble for it de papa we de kakoso kan yes wa connection no so wa ni ti no na reverend so di atoso no na ni ti da kona baabi eno kra da sene ase no bancha besie eye kama se un se wo yi banche ne nko ade to wani moto se mu ode sugar kakra wo body e wudi ni sa one festival mo so se sugar kakra wo ode e bere kura ahwe enti nnuane ye de nyina no Nyankopɔn hu se ni padua no ye hia sikyire eno na ekoye energy e wo ni padua no ubetumi akoto ubetumi abene o joint na eye sa energy no a enti na se woni di ya na wo hojo no wo ye fasting ya ahwe se wo ye dry ana wo ye 6 to 6 ya to se wa pon no wo ye week wo koto na ho wo so nyame no because aduane no sugar na ewom na boawo na sugar no nso kodru ni paduane mu ayemfre ni sugar biem yefre ni glucose aduane na wudi no emu glucose no sugar ni nyina atwe ekọ moja ni mu direct ekọ moja ni mu a entimi nya ahoden bi enchema ni paduane nyina ewo se o pancreas no epu nsuo bi efre ni se insulin na no aba moja ni mu na aba betwe glucose na achama ni paduane nyina enti yenhwe undidi ye opa na dwudidie ebe den na aduane no atimi achinsam atwe emu sugar no akọ moja ni mu akonyane pancreas no sa na dwe no abepu insulin na na ba ye adwuma enti omo mutanya diabetes no eye wo mo epe anadwudidie nondu du baako na odi banku ne tilapia adaya wo twinanum wo ginani medofo ubewu ntem ubenya sichi yade jai anadwudidie didintem num 3p garlic mixture na M1 twinfa wuntinimo because obeka se o num 3p enso didi anadwo a mepacho diabetes no enko ujai anadwudidie na onum 3p no ebeboa aye adwuma yie ama untinimo ada ho o pancreas no be ye adwuma kama ebepu insulin ne kama na aye adwuma ama wososo wonya ofa ahode medofo 3p garlic mixture edro no de empene say obeye ho asoden na de ebe kire wo no unni so na obeye de wo pe no wasa no maduro no ayesa wo sum nyame wo ye de wo pe wo yasa kosum nyame ene atumuda because se wanye de ye beka kire wo efa 3p ne ho na wo so be no maduro no ba de wo pe na abeye ho a edo no nya adwuma na na obi ka kire me say opese na futwe na so wanum 3p na entwe bibusa ne say ori nampa wo say nam de wo pe odidie na dwopo se na dwode e bi at be 10:30 na odi fufuo na me se maame edro na nye magic wafu no entwe o di se wo jan nam wie bebrebe na na dwodidie no so ote so na aboawo na edro no so aye adwuma entu pa na dwodidie a jai na num 3p e beboa ma wo diabetes no akọ afa obi asabio wonum ensa bebrebe tresam no kuraka wose yemfa nsama de osei yense wo bi adwuma nanso mesrew te so na enum 3p no na mmoma moja no entumi nya adwuma yie se ne be ya o diabetes no ebejai ya ka cho so wonya diabetes won so wo boro ene se wo mpenkwan jai nom te so na num 3p na emwa afi wo mo so a wo mo eye adwuma a omo nji o ma home stress and you from Monday to Sunday obey adwuma saa wonyena home me patro basa na nipadua no u wiki no yare keto bi bowa na ekofa akese e dia brew obra jiwa home na num 3p garlic mixture na enye omu adwuma yi emfama ye number ne agina friend doctor ye no ni nkomo emfa diabetes ho number no e 0248 92 88 24 0248 92 24 afei ade ekofa diabetes edeba enchama de me ko twetwe no AC no eye family history so odofo bi o maame bi o papa bi enya diabetes a wanhwa so betime nya bi enti hwe wadidie yie e wo mogam enti to da ko hospital timbusa se o maame bi enya diabetes da o papa bi nso enya bi da because ye tracy ahwa ade bi enti hwe ne yie se na ebe ya obi enya binti no wonso mfo so ho a enkonya bi emwawo afi obi nso de ye kese emroso wa ye kese abroso nanso beko anopa no wachi kosua 5 pan no wasa toasty
tea na won no milk egu mu no me pato ye hwe egu dem ha enko ha wo hwe ni na no pa no ama ne ho aba no emwa wo hwe wadidie yie nanum 3p eka ho number no e 0248 92 8824 me boni mo ba ko mienu miense be mu ohunu se wanya hyeche yade ensukom de won 10 onum nsia sese ne ensukom saado na amene mu awo onum ne ntase okura no a emwa ekom so de won 10 unya diabetes ya udidi ya na ekom saado afei ewo hono mo ne wani sio wisi ade atwa emoja ne ntwa ada sebi ekuro tuwa enwu ada diabetes ho sunsanso ne bi no diabetes ma obema ekofom ewu bo sasi ne tras na eda asenko ha oba nso ema wo ma yokofom bema na eba ho a oni atenkenti oba na etetew ti da bia na entokwa ekoso ofie ho se we nyina to betwa no num 3p enyi wuntene mu pancreas ne be ye adwuma ebepo insulin ne kama hwedidie yie na emo na diabetes nti ene yetwa wo bi nan kuma se boru akwale na aka eba Dani Heba, Kriske Heba, ubenya 3p garlic mixture. Hofo nko Albert Sam, takrade AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy. Mumuni Away Enterprise, wa ene cathedral ni dinhwe ni mo. Wofa kwadwo Heba tamale, bebia electromat no na bra Charles so UDS wa akwa abenya bia to. Wo de Ghana ha bebia wo hwe me free, Onia TV, Akoma FM. Online bebia Bowra Pharmacy Shop bebia to bibidro bia okwa wo so pe 3p garlic mixture edra award edaso numbi ne beje wo nkwa ye number no 0248 92 8824 Fred Dr. Cecilia na ye no eni nkomo Yankopon ya adoma dasene ye no be say de yo ye das papa na nyame ensha na onsha doctor so emfa emaye mayen kaimo say Akoma boafo project no yegusua esre adofo mu asem mboayen na ye nuanom emma eduasa omatwe omudin se omusua ensanu dwuma no yentimi emboa omu na omunsua sa ensanu dwuma no bead making bridal accessories local drinks and raising arts nyama bebre na yepese ye kire ye nua emai yapa ho entuma no dada na emom musika no na yeguso a yesre se momboa ye nti so betimi edi bia to ye momo number isu aboa ye kitwa bia ensa 0530 507-849 0530-507-849 Edia ebeba no eye Akoma FM Grow Fine eye mojedro wanwaso koko ena yedia yesa edre wenumato onsa yetititi ubu onsa emma yie a kope Grow Fine bi na enom na ebeboa ubenya bi wo herbal chemical ena pharmacy na ubenya bi ewo ho chemical and herbal shops ubenya bi ewo ho anase Fred Doctor na ne embon komo 0244 596532 0244 596532 and a Charismatic Ventures FCC or the new no one was one abedjaso called Nekopebito Yare bi etete won also pe Zahara herbal products no ebeboa na wenya apomodin Reverend Pacho Yembre ye try yon komo no sinti afei Yembra wo note no so minim de watcho wo note no but the unwise wife part 2 and I discuss inti from your notes last week the yamboso ne opese o touch your notes because and they say exhaustive topic you know topic no quite to me exhaustive but at least we can share the full knowledge you know able me a benefit inti Aunty Bea with what your intro no said it's defining no who say it takes a lot to be foolish. It takes a lot to be foolish. Akoma FM 87.9. You know, and it takes something less to be wise. To be wise. Okay. And one is all the man who cries, say, wouldn't sure. Because you can't take people to where you have not been to. Baby, I won't call her down. Won't you mean for being called? It does say a quiet baby, sir. And I say, ye beira in your echo time. And tis a one no be wo no we or yere. Na sebi one bema matchem pana majem wantum most you see a near man ye maybe almost any pa way ne sui ni me ye fa. Inti bit me a worry, a bit me now what decide all the conditions. Make conditions at unim state. Ne juma oye how much will receive every month.
how much I also receive every month. What decide, what din komo, my agreement, some more be worry, obi enforce mo. Na wako rem, na afe Aunty Bea, nyansa, wodi ko ra de mu ye hu se esote. De bia me ka che mayu a me mentees na de bia me ka che wo mo se if you can't increase the standard, don't lower it. Just maintain the it. standard. Okay. Or the maintain standard no the media amount or the maintain. Watch it. If you can't increase it, you jina hwa ba to maintain a standard no so emma form because ansa na ye do be kwa akowura ware yedem no meka se ye do nya se ye for so wa ma ho kwan se ye nkyerɛkyerɛ wo mfa wo nkowura mu no edi kan no wo nkotutu be ma no ho mfa mekyerɛ yen wo nkohia be ma no apostle used to the best omo kowura de no mu wia no mato cement anwea abo no mo asi edan no awie omo wia no mo de aba se ye plaster Edwin suma ye ni nyina awie what you say one consulting architect what you say it means say obia here authority figure anybody who asase we su bia who pesa who bobre bia who authority figure okay who here authority figure you know both spiritual and physical into ye nyina ye here nti say wo ti ase e ma wo bewura santete ni mu na ye de wo kwa ye hu no say wo start relationship no ano empena twe no kra na ye hu say ye say na ye twe no ansa kra na ye hu say wo de normal no kra na nkofo twe no kra wo hu no so ansa kra na ye the Bible way no ama on say brebi na me ne Reverend Kwateni ye ba show yesu na o ka asem bi ba nkofo bebre ante na se no o ka say we should allow empena twe wa sorry menim say o kai me kai papa no say we mu okay asem na ye ko fa be shemu but we can't avoid it okay but you are not church people you so hypocrite say we refuse to accept say oba be made the opposite attract. The opposite will last after the opposite. A part of their human nature. And you know, we must talk about it. Nurture it in a godly way to make sure say yeah, they can forward so you know represent a body and you're perfect, but Christ don't want to be to me. But at least you said there wasn't body no no the friend says steward you know will be able to give it to the church. And you know, entity here wabrabom. Aunty Bea so when yantete na makowura mu say mo be ware dia wura mu a ye wo standard bia wo say wa wo ye we one say Aunty Bea obi frɛ wo say bra na ye fra na say bra ni engagement ana ni bibia on say wo hwe ni pakro yes ansa na ni pa no kra betimi aba wo nchen no you have created a standard of friends say bia me fan say bia wo bia a listeners bia na wa hwefo yi bi kra na wa fall in love with you no say or person or man a surprise or na you say because there's been a standard that we are creating for yourself untia or person over sana pano so what standard be at least we expect say enema 1 or 2 foundation be the obehu you are not expecting a perfect human neither today be am say we are sorry be man now we are relationship we now expect say be man be perfect the moment we nipa no best step into the person's life can you know say you have made that place an imperfect place in that church school a or where you have yourself made the because you are not and you know you are not expecting perfection but what standard values be or expect say oba obetimi or your nko be fra say bra na e fra say bem si be ye we na say o standard be sana wo so expect say wa wo kono or wo bo be the mountain na wa fra say dignitary come sana was better say bema kra wa choose no ono any standard ya no open to no choose say bema today bia me kase say bema no so oye short to say no ye sisi ani me Aunty Bea what I would choose you that is what you said you wanted and no na so open na wafa any e de ukowura mu na wa na ukowura mu wo de be kire abusua say we na mepe e na akowura mu ti wura mu a ade bia e be defend wo right any decision say wo person che say we enim nyansa nti e kosisa wo nananom ne we mfiri nkurase e ba witness say wa wade
eti wawura mu a make sure say ade bia obe ya a betimi a sustain wa warrior ne ye. Aunty Bea, marriage stops when one person decide say me nya adwuma e wo mu bie. Okay. Baako ntumi nya adwuma eye nipa mienu etire mienu ne kabo ma ne beye baako. Enti se baako sizi a it da say baako intentionally is trying to support wa ma ne ho kwan say we support. Obe nyansafo oyire nyansafo. Akoma FM how do I even say it? She glories in enioma enche. Enioma enche. Oba onye wise na. Oba onim nyansa. Onim nyansa no. Oma na negye niema any lasting value. Temporary need energy. Just say Aunty Bea, enti say aware no kura no a okowura mu na edika no. Why mistake? Okay. Mistake in any say event no hia no. E ka ye bo wo event ni mu hia no. E chen baby ordinity beto. E chen di oyi obedi. E chen adwuma oyi obeye. Why would you spend 10,000 cedis e wo place of venue? Wa bra ka wa hye enu 500 cedis. Me pa cho say. I am repetition. Aunty Bea, a dear intina, baby, I be a frono. Oba spend 10,000 cedis wo home. Event grounds ho no. Event grounds ho. 10,000 yen so. Aunty Bea, wo de meba. Me wo de me fans wo de some we de meba na standard. Se venue no nko a 10,000. Wo wi a decorations and my. Aduane my. Drinks costumes. If you cry pray bridal one shower. If we are be ya to ho ropes. Ya twa ho niama. Empabo mo slippers. We are no akotena single room. Aunty Bea. No we are akotena single room. Aunty Bea. You are not a wise. wise. Wa ko di adwaye lie. Aunty Bea. Akodi dey adwaye lie. Onya wise wife. Aunty Bea. Onya wise wife. Nti ade na ayesa. Ade. Onya wise wife. Aunty Bea. Ade nti na we say sisa. Awari ankofo na be show na bebe akotena dey so bi amba ho. Event no. Eye nyina ye de o. Awari no. Mumie no modia. Enti anything that will be against your comfort, your peace should not be chosen. Okay. Ade bia emma wani gie wo efie. Emma wo ye friend say asomudie. Aunty Bea, emma wo asomudie wo aware ni mu wo fie no. Which you know say ade ba ko a emfa asomudie mafie ye sikasem. Yeah, spend it all on the event. Aunty Bea, na ye wie obi okra ye best spend it when no bakwa akobobo sia. Minimum bia 18 years in pictures went me ankoche. Eka pictures no went me ankoche. So abokechi. Be na pictures no nim nebo. And to one who say so take it anya nwura aware mu Aunty Bea. Ansa na wo ko wuram tiafe na wo ko ware atie. The event is for all of us, but the marriage is for you and your spouse. And if you have not put value in yourself, if you have not prepared, let's go to Proverbs chapter Matthew 25. Matthew 25. The verse of 1 to Matthew 25, the verse of 1 to I think 28 or something. Bible literally oba ema edu. Omo koshia the bridegroom. Yes. Aunty Bea, Bible say 5 me born a tougher. Or say 5 of them were foolish. And 5 of them were wise. What a dear in a Bible today mu say be Jimmy e be nyimi. Aunty Bea. Adia ni NC ye no. Case ni NC ye ni na case be NC you. There be. Yes. Ye no. Ye ba no obi a hye na wig, you know. Unhunu de okọ free ye obi a no makeup, obi a hye na tade, we hye blue, we hye way. Aunty Bea. No knowing that there were same nyina ye nyepe. There be. One other book I have read that ye we are me for the amount. A book by the author Joyce Meyer. Differently different and uniquely unique. Which every woman should read that book. It gives you confidence. It boosts your self-image. And what are the value?
ema wo hunu wo ho se de nyankopon hu ema wo hu se de nyankopon hu enti no ema wo try say ade bia ebe mu aye nyansafo bia no wo try so be akwaya sade enti wo nim say sa madui omo wura dem ho yesiese ye ho we ebi etwi pons ebi yewe na ebi yewe no na ebi so prepare omo because omo de nkane ane koye na edura na dwo obre no a na okunu no ewo so oba no na afei omo a omamboa omo ho no omo kan edu omo na omo glory the na so omo nko no you see what I call this a container the content is what you put in your spirit, what you put in your soul. This body here, what makes us human beings? You are a spirit with a soul resting in a body. So it's the body that houses nipedie ene ekura okra no ene honhom no. God is spirit. Inti yen o boy and created in his image. And say yen so ye honhom ene okra kan ho ena o man ready a okra no ni we no betimi atene mo Aunty Bea. Inti wo hu say sa nipadua we no yen spend it. Yes, we must look good. But oba onimu nyansa oba onimu nyansa will spend much time acquiring knowledge obiso obenya nimudie about who she is. Awaria or team no e die ne betimi ama na ye the kind of ama ni kunu no the kind of support wa Bible ne ka say you shall be the helper unto your man. Make say the presence of a woman in the life of every husband is to bring in peace and stability. Hey, sir. Yes, Aunty Bea. It's hard work. That is why you can't afford to be foolish. That is why you can't afford to be foolish. Yo, ye kasa ediafa the unwise wife. Part 2. Ye shall see na watching a etwemuno. Na watching so ye twaso. Ye ne Reverend Mrs. Insha Edu Jemfi ena ye no ebo enkomo. Na ye beko Congo. Na ya penku papa bi ointment papa bi ne de treat ye skin infections ye ba. You ba trust all your wife's wife now infections the crab who now bet na ho sa dia ono no wara akozi yankwe yeah 0249 0249 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 Congo ointment bebia bi wo ho brekum bi wo ho sunyane bi wo ho ti ma mo wo eyebuna hafo no mo ko brekum a Rich Zion Pharmacy newborn chemical Clement Herbal Center sunyane Green Light Pharmacy and a Cap Herbal dodo bi a wo hia bia no wo no ma won sabeka wo ne yesi bi ni ho a your numbers na good TV ni so no bomodi ane frey na ene ye ni enkombo se de Congo ointment de ajebe bia PSS nyomo no oboma Congo sawe hu asade me ho no ya jebe bia wiase nyina nya Ghana nko a the way abrochire for na si agi Congo ointment atom no omoje the box yes your box na bi wom etemu ankasa eti ye de ko anipa mienu miensa na wo mo ache na wo mo de Congo na esra wo mo se ade ba ko ama o mani age wo pa ne se wo ye adwumaden na wabre na waba wadware awie no so mo sori ana papa ahomache na dwo no mo ko wodware wi ate Congo ointment sra o mo se ne benya ne wo enya alarm because ohuna mo nya wo ya wontewe wo beda saa bo nse wate woni na wo san adware na wo ko eti wo bia wotie me na wapo adwuma akoduru fie se wo ko odwom se wo ko office se wo ko afom ko doye na wakwa akoduru fie na wadware awie no fa Congo ointment sra ne kokoda bia me ka kire wo no fa Congo sra ne kokoda na ade tia no pa wo behu ahode fofora wo de besore wo pa ne me ntonchia
menim sa hana me ba ya me kan asem ya last week me kan say wo Congo na bia o feel said ye kan ye boa no se niema ye boboso e hu bu oni padua mu akotobi na wo de awisu o yisu na anyi wa me ba fra Akoma for say mo kan kire ma me na to Congo ni se wonko me sorry akọ Congo ointment be bia me na be say Aunty Bea ye fra me mama Congo me nam kromu a ye fra me mama Congo na nipa ne fra me wie na me twemani a was mo ointment na kama wo na ya na mani je wo na te say me nya adwuma nwu kwa wo ye adwuma manfaso abaso eti Congo ointment no obi anya bi nsi ne fie se first aid mesremo a na ade a ehwie gu obi so a me ankasa mehu bi mu was experience ne so hie pa ehuru twe gu me so na me de Congo ointment fa so ene be 2 minutes dem ke me de yeso na me ya pa but jo me na koye no ya ne yeso akwa na efe ne mpomponya esensu no se ade ehwie gu so bo sa asensu wa hwe ya ye be wa na afa be dane akre na aba be da ho Aunty Bea ansensu anyehwe ma Aunty Bea kra biem na efri hoko eti Congo ointment ndo obi enya bi si fie se first aid na wonyusu de to su biem abatan amode mo mako school titi onketo na ye bo mo dai pasa na ye de wo mo akono anopa na akra ne be kono ti Congo ointment fo ne to ho kamma asa na de dai pa no abono so de be ya wo kono okodwo so a na bia teachers ne kwa ni ama ho ama nyini tema ne to ho se be nkopro anansa ama ho anansa ehon nko waawai Congo ointment ye ma obi a ekoro eguno na dropa enko fablade bia nrewrem wo de wo dware we a ti Congo ointment ne sra wa hwe ya de sa so 1 2 because ye ko otimi dai to asokra sra wo de be ye nku e de asra me nua be ma bi na ti ha nyina me koka baba wo bi se ya akosua na akọhwe be ma ti na se ma menwe nsi bi to Congo a e ma me hu ye sibiri na ti ni mfimu nyina fa ho nyina ya ye ne kala kura me sa wo ye sure say e ye kuro wo se ma me ye kuro na me ton Congo madam man fa nche me ton man am say because enipa won say wo de ade agera okokura ho nyuso de besi ho ti me ton man say je ne ko yusu me wo ho 3 days of afun frame so opa me chaw me mre ne 4 and na say o de sra ne Congo sa ono ko say o de pressure ato me so ama so crabby no wa frɛ me fa bi mra no wa frɛ me fa bi mra aye kama eyi ni nyina na ensa de eyi adwuma te se magic ko bo won sa no ani na eyi nsa ni nyina afro e de amount o widie mu a ensa ate agumu e bia wa won pa ne ntimi nkɔ wudi nro bia anunu ma ntimi nkɔ wudi bia sasa so ntimi nkɔ to Congo ointment dware wi ate fasra asa e be yi nsa ni nyina o honam mu keka wo dware wi o keka wo bu aboso wo de afin wo de dwi wo bi wo de na ti no wo de amai wo de atwere ban na wo twi se ya ate sa ponche fa Congo ointment sra e be yi ni nyina e de efri ho your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 afi nanta ma propro etimi no kakaja etimi no enwewie etimi no almighty infections e Congo ointment e na obe use ade a ya ne se wonam krum na wo ba ho kekaw na untimi ntiti na wo ka otutwi ho na wo hwehwe nkrofo anim se nkrofo achewa na ya papa na wo fie so na wo akonya na abeti a wuti ana ye de wo be wie na wo hore me anam ka ete se kotodwa ede egu nso na twu se dwimdwim na de pa ho asem fa nso nwunu koka baki kamusa enya de papa yare infections are many pe bi ani efra infections are maybe abodam infections abububi asa bi kidneys ni ade eti wo yo ba na wonam na de to na me infections o atena me so ache e bi 2 years 3 years ntimi nkwa enya fans kra e fa de we ntwetwetwe ho enya de papa treatment nko Congo ointment ye natural eye yankasa ye nubuna ene ye de aye eti wo how bi anim Aunty Bea ye di kwansusu ache ye di kontomra ache susu anyonwuno ensoro wia ne ade ye nya problem bi ana me say nubuna ne hahamanu abeyi so be ma wo hawo eye de di enuro chemicals afra but the natural de obeyi so na 1000 years woni problem bi a use Congo ointment wanem na wokoti infections a emo na enya ahoden ahun na anya kese ampai wa wanem ye wo hene wanem kekaw enso free hoba wa woni ate wanem pampai bi nyina no omode asa obefreye to Congo ointment na insect na no pa insect na numre na enkle ni nyina free ho se wonyu su bi da
afi na wo kwakọ yusu bia oba anko be ma ho bia 2 weeks na yusu Congo ointment ye pe good results okay so be frɛ na be ka bibia kyerɛ ye ɛna wanam na ye wo hene nti a wokoto Congo no ati bibi de anu keka aye te sɛ pe ebi de so ne hene na otitie aha nti ye pese ye hunu wo frɛ na wo ne edi nkomo na wo ka kyerɛ ye boa ye ma ye hunu bacteria aboa kora ababa be hye wo emo ne bi hu odi o ye be kyerɛ sɛ be si treat na be kɔ ebu onso a wo use no kakra bia bo nsa akle ne nyina e de efro nti ye numbers ne ku TV ne so sa wo tie wo radio ne so a 0249 01 71 01 and afa 0204 61 me first ma ba ko enkasa mfa enku a ye de sra okay ene ye kokrom ne ye tonku a ya ne ye tonku a obi asra ma na je no na ye nso ye kwa akopɛ bi esra obi a won skin type obi de emu eden obi de emu omre obi de ye hɔ ne hɔ eti obi a ne widie mu ɔden ko a wa yusu age ne paa no wo a wo de mu omre ko yusu a ebe ma stretch marks ne nso ɔbɛn eti na ama ma ne bebree wo mo widie no om kala no asese omunim ti yesra mo a mo tonku no ye ba ho nkyire mu nkyire ye ebe boa ya me agya nku ne to wa ho soso ye so ka tell say nipa na ne kala ne ofre ne widie ne tesɛn busa na ansa na boa ne hwɛ de wa begina wo no soso ne skin type no na eyi cream ede ema no wonso a asa akwanya we wanya bintam na bia already asen to Congo ointment omuni fufuro bia wo ho a omde be ma arepe to Congo na wudi use shade ebe yi na nso ben no ene stretch marks ni na afi we no aye fefe ba bia ye ton aye ointment ho ne ma ene heba ho ne nyina no okwa Congo ebi wo ho me enka ncho se bi ne ho wo de ye kase bi ne ho a fa number no TV ne so na efrey na ye direct to ba bia okwa ye da se papa nyame insha Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie ena wasugusu a wutie na wo hwe ye enso ewo Onia TV Facebook ena TikTok dwumadie ebaso Monday to Friday 12:40 to 3 p.m. bia ena ye de sa dwumadie ye de ebro na yesua de pa enkyerɛkyerɛ wonya bi wo ba bia no ha ena obenya enimzifo nyimzifo a wo nkɔ ba bia nkɔ kasabasa o Reverend Ishasi Aunty Bea mu program mu frɛ me anopa ewia nwumre ekwan wo me honko abeba na ma be kyerɛ ye nua no ma na ya kyerɛ mema no so ade Reverend Nyamisha wai omusi omutie wo na yeso kɔ Volta River Authority Hospital akosombo sɛ de omusi tie ye no me wa say ya na menya message bi nti ohima Thomastina owuso afri ye oye nurse ewo ho o say Aunty Bea mu topic no ya fa ne la ewo hospital amani ye tie papa eti nurses amoho nyina ni patient amoho amutie ye no Volta River Authority Hospital akosombo muntie o na momfanya adwuma ewo fie eno na hia ya na Reverend meboa no okay nti yentwa yenkomo no so na don't say na me kasafa Matthew 25 with the foolish women and the wise women. Yes. And you know, the differentiating omono resources, preparedness. Or the ra awade enim. Omo ko share aifukno. Now make sure me know so me see the foolish woman did not prepare herself with enough resources. Yes no oni bi kra. Omo nyina omo konyira obia wo bi. Obia wo I mean wig ye nyina ye wo bi. I mean relationship ye nyina ye ko bi. But when hu ne say ono ko no oh obia okra wo wura de we mo de na omo de koe. When kutare but no nim say bia obi kan hwe nhyɛ ne bag so na bibi hyɛ ne bag. There ye kan ne say prepare yourself. I worry na wo kowura mu. Say wo wura mu so na say ebia niema nkose de wo fa no a madam it is not too late. Prepare. You can always prepare. Omo nye omadwen so omo pese omo brabo ye omo ne the worst people ye ho hwe ye. The illiterate of the 21st century are people who cannot unlearn to relearn. One want to mean to sabi enyema emwa wo mu no ho hia the fofra betimi aboa wo in their level. Aunty Bea, there a differentiate woman say she did not prepare herself with enough resources needed to meet her bridegroom.
They say the wise women, however, had needed resources to meet. And what were the needed resources? At the end of was here, Kania, enlightenment. Okay. Aunty Bea, enlightenment. And it starts with you. Enlightenment. How enlightened are you in this season of life? Sabre way. Utumi bouti Emma would the dapilo swame a chak kenko I would timu bon cry won't tear. Ye kasa won't cry draw attention crowd wa appearance and will post a cry my quine. Any aka. So when no bon cry no said you would TNT to me can't you? Oh. Have you been doing self-assessment? Who do you admire? Who are you looking up to? Community ben no creative for yourself. Community of friends ben na woman tia yen to mean kasa wo. Enchire wo say ante was scared ate. What stay ni watade ade say koso. Adenti yen to me approach wo kasa wo. These women who they are wise people know aferi akire no. Or pese okoje the resources no amamene de ba ye no onim say wa carry ne ho ahunu say ade we beso me throughout the night Fe na wo beji bi wa ma no so a adenti wo ye mebusuani de enti na wo ma that sense of entitlement anybody or what sa we ni bia na excuse me is a foolish woman. What did they mention? So oko ra wari ni onim be manisu onim ni state of finances a wom the financial status a wom onim say emu ye to 5 kilos a just ye di no bosome. What you say? Just say ye chiche we mu untumi mfa wo ho mbo obi anano sebi oma wo be yi fish free ni fridge mu se kodi. Emma de wo hu no ensesa wo fie standard wa bra wo nru ho. Bring how who said Beman and Toka, Wabra Sesiano, more resources into me talk. Don't wise wife. Auntie Bea, these are the women a Bible can was a mo. Proverbs, I think Proverbs 1:4-7. Also a benyansa 4. Or the nyansa sinifie, or the shishan in Yama, or the nyansa ware nikuno, or the nyansa titenema, no by Jimmy 4D, or the Jimmy. It's I'm just paraphrasing. Yes. Or didn't give me a booning in Aunty Bea. It's so difficult if you leave an answer near or tia warriors who nimunyansa because yen yan so far. Aunty Bea 70 power question. Ye bro. Na se nipa no ne ne wo ho adenti na num no omko num no enim nyansa ne wo se de mo wo no mo fa man san se no oben no enti ye ka we ya account. That is why when pie but okọ de wo ne nchen ho ko bisai but ebiso no so tu no fo Aunty Bea ye kwai obehi ebia ye nim bra ye beba ye nim bra ifukunu beba ti ye kwa ebia fa enough underwears fa enough way wo ka bi wo ho na num so de na ebegu ani ma se atua enkobo wo bosia bia so ewo awade ase wa bra wukunu nim. Don't force yourself creating an image enya wo fake image na fake image. How long can you continue to pretend, madam? Ebi mo tumi afri nchanse ama chese nipa no obeda aka no ba no odwane na enchanse ne kra mo fri kra na odi aduane ama ne kunu kra nka enye hwe. Aunty Bea o de ho de nyanko hosisi ano unya ko ra hosisi odi the creative fie ho wa fa nya aduane ma be wa ha me ana reverend me boa just wonu aka se ni di bi so forky wato gold die bi wato silver die bi die mu odu kama. Aunty Bea awunim se ni monyamfo na dididi Aunty ni monyamfo be na chewo ni monyamfo be na twen wukunu enti na cap a wukunu no ma no obi atumi no ma no bi enti na plate a wukunu didi so obi atumi didi so bi. Unwise wife. He is a king in his house. My husband is my king in my home. Aunty Bea enti reverend patcho gina ho ne mame wukunu cap no eni kwai so bia no ma no adintia na wo se indirect kissing be na person wo nko for enti that the cap there Peter cap there ono ne no ma no ni tray everything about him. You see, when he's coming home, so oba adwene a wo say wo be manitiri mo de be fie say me ba a place of goodness. A place where I meet good people. Meaning the woman I'm going to meet at home
thinks about me. She does me good, just as Proverbs 31 said. She does him good and not evil. Into all bad, when him say, hey, the boss we did my tem cry, I mean, coffee, me ire, nana hima of ye. Obe peja me hin yen waba. Okay. And I told that, Ubisa Mikuna. I told her, me de nyomin and yanino. What did they mention now? And it's not only in good times when he gives me good sex. No. But hey, my voice him and now sorry for one benefit. There be also no so nyane de ofie. Me boni din na me money fans na me de nyomu nyane no. Otimi te nani ka se koshia. E dey asem one ope. E be na me be general. Now be general no to de nyom ni nyane no. Aunty Bea. But aside that, I told her now Akoma FM 87.9 nipa komu wo wiase. Pressure will come abonting. I'm not saying some come mobi. Even if I don't have, I must give. Okay. Because I have subjected my will to his. Me penwa beshani diase. Say Bible kanu say okunu do oyire bre ho asema wukuno. But 21 na say bre mo ho asema mo homo. And because say ono etome na ye bre ye ho asema ye ho nintino. De bia no me yen papa. Okay. Into obefia, in spite of all the disappointment, the disagreement, the confusion that may or might have happened in the day. Or bad fear. Also, a del be member be to me in coffee because of these things I'm talking about. Or bano sebi nim nyansa. So or do fear no de ebusia samushian. Or do fear no the school fees. Or do fear no the intoquation. Yes, what time? What's all kind of Aunty Bea, what time wa? Ye didn't come up bia. Ebra bema one word diane kama no te wo didi no. Enye sabre no, enye kobisa something that will arouse his emotions negatively. I want to mean didi. Okay. Enye o didi na abeka na so onkwala school fees tua. Enye o didi na abeka chan say ya je na maami at hospital. Okay. What did they mention us? Ye de nyansa na bobra nti woni mu a kire Bible says so e ka mo bi nyansa o mi se rade o de ma ayemu yeso Aunty Bea se wo nsua no ba bia na ye kire nti se wo de station na to ha menyi mfiri ho tie nyansasem Aunty Bea ye wo bre bia ye di nkomo bia what did they mention us? Edientina na emma no pre say omo bepe bibi because onima dia be sustaining no a onim se bride room no be pleasing the bride ne husband onima de kro enti dientina wonim na wanye na wamfa na chese ye oba na nige ade a enche ho temporal happiness temporal or glory she glories in eniema you know enche ma temporal emotions entino so fi says sama no me to bomb foforo sama no o say de bia no the emotions in enam what did they mention feelings atenka my dear feelings is feeling the fact that you feel it does not mean you should do it it is when you crash and Aunty Bea yana man tia say what worry no just what tenka ko so let me crash on obi yes let me share obi na hu say kwai manage no say you know yes what did they mention sana be ma so wa worry so betimi share no crash or no so crash on you but the fact say when you feeling obi o to me dynasty no nyansa kwai to me position no mani akopie blow man no so at say dia calculate here on the size say dey we bi na ka mepe e ma dey serious Aunty Bea yenye o etumi bon calculation hu trouser ne size etumi hunu pant nanim de etumi a draw wo ho size no o weda form kra ni na ne pagya amena hwe akwa we so a guy we be said the chest ne ne si wo sidi ne nkomo ne gestures no a obehu si de siso so maamu Aunty Bea oba warefo menim se nkofo be ka se menya spiritual ba huhu mu nkomo na media we huhu mu na huhu mu we huhu mu nkomo na media Aunty Bea otimi calculate here sana mema no so likewise okay sa obi so to me calculate here hu say girl we see the nkomodie wasi asai no I mean obeti hunu mpamu agudi what did they mention say it is certain can it doesn't mean you should do it the fact say we feel it say
nya bema fofra betimi ne nada no nche sɛ ye koye wo ye oba warefo ne emu bebre no bi wa na tension wo fie wo ne bema bia bibi ntine bia muntumi na won sɛ aware bi o ho antokwa ba mu a omo se have sex na ntokwa ba mu a enije no ya adbe kwa reverend Aunty Bea reverend boy our reverend say be some question say efie bi wo ha eno de ye mfa ho sa ntokwa ba kra mo be he I say come do we ran no aduane come do baby a wote bibia no ntumi nya oda ntumi nya na so ni die oga you are not hungry oga you are not hungry ntene you discuss the unwise wife what say ya reverend some no kan ye no oka no kasakwam na wo say wo kasa papa bi gina ha obehwe o aha mekana so much we feel topic ne sa obeye adwuma so komo ne ne de we so obehwe maame na oka asem no wo your bawarefo a you have feelings you can crush on somebody but it doesn't mean you should do it no nchese konekoye kososo ne mu basa bia enye reverend pastor to aso me say na mi ja mo akasa sa ehia say uhia the needed resources ne bi okra wunya ne nyina but ure mu no because say we purposeful eti a che say oba nyansafo bia ye purposeful oba oni mu nyansa ene oni butaye nti odi koye bibi eno nti na nkofo wura ware mu with wrong reasons enkofo akohan ka e di akose mape oga ne te ho de bi obeba bia no te obi ka mu enti eye ne se abrantie yi owoka obi so eti obi ka eti obi fie hwe obi fie so e di akosi relationship ano odi akosi odi akosi relationship nano se ti oba no ni reason ni motive ni botaya odi worry bema no odi worry ni nyina no ene se owofie owoka my dear people can pretend into wura relationship ni mu a de enti a eni sesebi wo ye gimifo no no o ma wani da ho a ansakra na de ne bedane aware ne na ne ma bi wo kra wahu enti no nim se nkomo bi ho a mo twempena no Aunty Bea di eto da hye nipa no obufuo na hunu se de ne anger level no kodru de oye so ne butumifu no otam TV no atu no ato atwene hunu se madam obetumi akun enche wuwu an tofu so we are ready to go into search me but a bit to me hunu sadie we ya still wa kotwe obi so ne bi okra nya ne sa obi so just in the positive side no feeling ho no ma ne feeling enti abufuo de okay madam we feeling okun wia na de kra wo pe no na won saka Aunty Bea the wise woman or prepare no or ye purposeful into nebia na oni all the needed resources for her journey of the marriage but all konwa sans onim nyansenti no oboa no no o hihye ne niema no o make sure say information bia wo hia bia into our right click right village we created that village no make an a village of friends village of motivators village of authority bia e ho no information positive information people who are interested in her growth okay into ade no enye de bia wo bete e be ye ode ne ehunu say ade we ya wo ye de na nye atade we ya Aunty Bea wo hye de betena ha na nye good enti no ade emum say ye ofe but aha ne de hye kokko John say ewraba bia nso nim oyire papa bia bi okra na wonim ti na ye make how to be a lady ti bi o ho atade bi o kra no a eye woni wo kuno ina no ina kokos e ho na obetimi ahye atade no sa nopa na bia wahye an open dress and say ono wahye spaghetti bia ono for ne police sim wahye shorts kitwa bia wo so nim se mote sabi compound house what you say na wo de apie na oyire kawa tim ne so omo kawa no so sa awa mu for no kakaka pa na omra so na opra na wahye sa de we na de pra na ode pra no wo san tu akuti anyom nkofo abra omo ho ase amanyame am omo nyom no na ode bo akuti anopa e wo fie kofo investment no or the work kutia wo fia no pa because say o create image bi
What ya say bia do ne ko no ni to so no bia do ne ko no ne obi tumi kra ka kire be ma obi a wotwa akwala bia wotwa mu oni no hwen se o brazier ball kon achi akwala so mo brazier na che se o ka kire obi. And any wise woman will not behave this way. You bring your husband to dishonor, disrepute. Bible say Proverbs 31 or say because of her ni kunu e wo seat e wo high place chronity. Yes. Esikafo hia nim defo hia mema kese hia your friend because our wise wife oba no see the conducting no wo fie e kwa be na afa so conducting wo fie adwuma mu ye de buoma wo kunu because of how you behave na wo kire wa brabo na kire se wo ya under authority wa brabo na kire se wo ye warefo obi ho wa ware enso Aunty Bea agro bi obedi bi adwuma mu ye yi bono chese asem bia ko wu abekra no. And then my point be you let me go into that point. And sana yatwa nkomo me say a foolish woman speaks without thinking. A foolish woman speaks without thinking. She asks without considering. Acts without considering. And later regrets the distraction now no ankasa wa bring. How will you be asking for an iPhone? Akoma FM 87.9. Bia mote edan moto ba akopem. iPhone o de ye den. Sabre we. Ebi so abema no so dwene. Ohun say ebi si wo Bible mo. Your friend is Abigail. Ene Nabal. Edi entina oba no ko ware jimefo. Ebi initially ebi Israel amamre no on say first ne ye ko prepare be ma no ne de ma nti ne bi ho kra no oni option but okowre mo no oba no nyansa no amplify be ma no jimi sebi se be ma no ojimefo nti ne say 87.9 woni so oba nyansa fo Abigail no ye nyansa fo nti wonim do ye ebra David bufu ye na obebisa de owo se obisa no a wan fama no wo de ko kan sa we ni bi wo behunu nsem a oba ne kan Satan na David medi hene but oba no draw David attention say oye nyansa ni ba wo bedi hene eni se moja ba won sa ho de bi kra no ahra vetting no ya approve even though say ya sa David mu but oba ne kekan nsem bi kire no ma ne hu say me to me ngume ho fin. Yes, I feel bon say oba nyansafo no na fe na bufu no na edu say no o ke kansem no edu no na fe no akoma na ba fom oba ni won say this is the man I should have married. David is so say oba we lines so but we me ba be fa na kan e me dey say what can say we adani e treaty the unwise husband no ye ni Reverend Kwame Kwati na ye okofa asade we by say me dey say ye ka the unwise wife na also akopike ho so dia ba oba ne ko rem no won say o kansem bi nso enti eno no be si me next point am person Akoma FM 87.9 Kumasi aware na utim no for one no kansem pa because Abigail ko rem no I don't want to quote and I don't want us to go maybe some other day. Okay, can't send be an officer say I said she didn't even deserve to be the king's wife. Opposition okay can't send be opposition in a way be. Okay. Now, sa position opposition and no one opposition no sa no nyai. And some be na oka. Proverbs 18:21 or say death and life are in the power of the tongue. Owo ne nkwa e wo ye no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Edi ensem na ya woka gu wabrabo so woka gu kunu so Aunty Bea me sorry a menya perfect but niema me ye bia no effect a menya no e positive mama me sorry me bompire me de mensa to ida se me fa me kunu atade anasa me oda ho a me so ne nipadua baabi na me kansem bi egu ne so Aunty Bea me wodachi bi a me pese mi hu no me wodachi bi a me pese me ma hu no so omo papa achi bi me you interested in his success the entire because Aunty Bea nyankopon de me gina ne side and na ye ni behind every success oba o gina behind be a foolish woman you beside every successful man behind who pede o jero
beside every successful man is a wise woman. And what says any qualification about pa? Auntie Bea, Wise beside, Winnie, that is where God placed me. Okay. Co-creators with God. So we are in partnership with God. Okay. Making sure, say, whatever purpose be a bema no de basa season, I am submitting to it. Submission. I am submitting to a mission. I It is the dream of every woman is in the vision of the husband. What you say? It doesn't mean she has nothing. I see. She is also wise. Or the entire but the first way in the marriage is your spouse. And your wejuma. And your wejuma. Auntie Bea, okay. Enti oba no ekwa akowura ho no. What you need to do is to speak positively on the husband. Can some enesikani ho, but so woje nyankopon dia. Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. See so nyamenti ye wojide or say faith is the substance of things hoped for. The evidence eniema ye hu ye no ne de anoka. Enti ka no a wo pe no wabotremu ujidie mu fa kansem akese. What you say? Fa kansem akese egu be ma no so. Fa kansem akese egu aware no so. Afi Aunty Bea, back to me last point I me person me raise it. Unim oba ana person to us. There be pacho kasa. Aunty Bea, oba oni ahoshe so. E wo ne kasa mu. E wo efie. Okay. Ode na tenka na ye adwuma enti no abufuo ne ba ya no start otimi kansam wa sabididi na se ne na fiefo ne be ma ne obia afei owie pe na wate aba oye bi so wa adwuma mu oye bi wa sorry and oye sa oye disfavored. I see. Oye sa na sa work Aunty Bea, words don't die in some and science has proven they say words don't die. Intino in some way fear no muba e will fear in the heat of the moment yen anger abufuo no say Bible nkasa me ebumfo se ma ubumfu ne mo me ambo so e kire se entwea de no a twan say beti Aunty Bea abufuo kum na abufuo so mani pa huye nipa huye hu ne se abufuo de adwombo ne ba ni pachim se che wo mu a afi wote wa na afi ye o se tamse kan fa wo be man. Okay. Wo hwa na ye o se ye bibia e be stay ade ne ma de ye hu to me sheda etna mpaso anadwo no start isu we say said you menim just to gain attention. Into no yema sebi nyansa Bible say ento no kre na menton no kre no ne ye kan Aunty Bea wo can be me so me can be yema sa no kre no hia na ye nkoso say ye beto de bia no we will add on knowledge. We will add on knowledge. Bible say come mo be nyansa mo me sa de bia nke so de be sa already grant me wisdom mami nim dia mami nyansa enne abraboyi mentumi nye said ye wo nyankopon wo pe mentumi nye the kind of wife to my spouse, the kind of mother to my children, the kind of person to my society. Let me make it the kind of impact I was seeing. Me baby, so last question, but show your numbers no egu because or answer Reverend answer question we mamia. Na mama binim sesa brebo pese mo frɛ papa so and then am pese me Reverend time. Na otimi che ye nyina ya de 0243 114497. 0243114497 and 03224980335. Na mimbisa question we wie ya na mafrɛ. Reverend Yemba, the unwise wife and finances. So be the woman you see times and seasons. Oba wudi minyansa, oba ware for ni minyansa, onim se sabre moko abapa. Tomato sabapa. Jane abapa. Den na was say we ye be hu say ukunu ni niska nanso at every point in time mo bibi wo fia mo betimi didi e ho na mpese ye kana ye fa ye holis Aunty Bea, I've forgotten the scripture but Bible case why na pese usine dan a onto ne boase emplanning obanyansa se otumi si dan ma ne ye dia na chese oto ne boase plan na ye call the Proverbs 31 woman no oba no na she had influence and affluence financially stable, hard working,
or intentional with everything I know ye be Aunty Bea. Ne si kasam no otutu ne ye. The fact was canon chess or bonim yense bia who know what to buy. Yenye impulse buy. Akoma FM Impulse buy. 87.9 I was looking for the scripture. Me who answer ye we are or nye impulse buying. So okohunu yana we miwa wo kono bia wo kuta list wo purpose wo botae wo koton kwala school mpaboa osuo ma koshia shirt ne trousers bronya beba nti no memfa school fees yi ntoton ho nya se dru ha ne bo be yedin yes ehia what ayi na wo no plans a wo no de wo kan wasem na you good but it is not in good time. So, which means to say we can do things that are good in wrong times. In wrong times. What did they mention? They say, "Bet me I near ma a year good, but a no wrong time." And you know, financially we must be prudent. Okay. Yeah, my special. Also, what to want we now say no feelings for shopping. As what says ka. We could not find a child of boy me mo ka for. Boy me mo ka. Ya ba boy mo aboka say ya. And you know, one will say, and it shouldn't be so. Okay. You got to that, and your man will better go. I won't say for bed. Be a cry no yen say. And pabuano cry fe na wa wai. You go na wa wai. A bread be make my family go program. FM Na me 87.9 pabuo susu wo fie. I did infantinos expose. Neroko. Na me drew adie ya se Aunty Bea. Me drew ya me gina ho 1 2 ya me peja hill no. Asia na jame ho na wa metena asem am so de mo ko me card mo ko ebi down shoe na me na me share no amfanko Aunty Bea nyame abo a me ne se na me hye atade egu fom nti no ye hu mpaboa ya twa etoda ye fantasize see ye won e ma bebre e ma o kan woni ye ma bobra won mpaboa ne sumade mu ma bobra won tade ne sumade mu. We must be financially prudent. Just last week me can say want to me share necklace e wasase ebo. Okay. What you say? You can't be holding the Gary Fembo is a Fembo Gabi is a one why no Gucci all the designers and now ni asase. Okay. When him say fear be na me din komo last week. Or so what share that increase in the rent. The tenants was should increase akwa back rent by 100% because of care bi a wakoto kan ho hinti no abesifio odi kan sheda ka chere so ne bi efra bo chire ba because office abranti a wesi so no tasase e ko sanka odi ni sika na ayi so na otasase do be den hu pesa me che say that is one we say enya baby na betimi a create impression. All right. Aunty Bea, what them into your bar or you financially prudent. Your bar on to niema impulsively. Okay. What I say impulse buy onya tenkanwa na I say the panie bi wo na e wo so to but o save o invest what I say at the right places. What I say your bar we invest in sika wo be mem. Aunty Bea, and the money this eduma no pa. We invest on me money. And we invest when woman. I'm not saying say you're wrong to do that. But nipa no name say relationship one kasa wonya sure. Relationship no neighbor be man neighbor ko penisim. But I say off because of force ne self in the relationship. There should be no stage I will bedroom one. Aunty Bea, I was a force to a space on a man. You shouldn't. Me da se papa me da se. Reverend Mrs. Isha Edu Jemfi, the unwise wife, part 2, and in the year 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Ohima Udi baby Alkasefi. Pacho from me Kuya Mikasefi Ablekuma. Yo, Kuya Yetio. Me Tiamo Pande be Akoma, me Tiamo Pan. Pacho, me person be Reverend. Only grandma or home. Oye bibia mom. The reason is for Munya and for Kwa, there are some ways to do a honoma. Aya, if you know ba. Sometimes no, it's very hurtful because I remember saying some argument to be. We are expecting a baby, but
sisi ani nyema sheda you slow amaye into me kitchen ni say nkwala nyema na yeba tuto enye se be se sika ni bu na ya hedon na koto nyema no ba eyen kakra na yebede yebeto nyema na yese unya tawo ni but ukoko na unya bibi na wato ukoko na unya bibi na wa yede na wato ba se me kan yo no mfa na agin ehede ma no so we business kakra bi ofie but it doesn't fetch money then ya onu kokom na edisika ye ne eba like no question here then pacho ntiem time no to question here then say o can hurtful words at show yes the thing is dem ye no was it right say me kasa asem na train na kakra no me da say okay me da say Reverend Bea you ano why. Good afternoon. Went me engineer so 0243114497. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho di baby a okasefi na utie o TV so na wa ma o volume na conform why. Pacho. Okay. Pacho me kasefi anya. Okay, ye tie. Abekuma. Okay. Pacho de bia mi tie mu pa, anya de wa yesia enya wa pa. That's it. Madam Abenasi. Yo. But Pacho na o kin bibi say wo ware a e say unya okunu chance a odidi mu anyway one na mpase mi bisa say like it say o go for ware a o ware a sia it say okunu chance so be it me fancy we ade ana say dey Mate Pacho Reverend Bea you ano why. Good afternoon wait change na so 0243114497. Good afternoon. Me Pacho wo hwe TV ma o TV volume ni nko from why. Hello. Mami ma o TV volume ni nko from. Minza, hello. Yo Pacho di baby a kasefi. Pacho, yes I'm glad it's me kasefi Plateau. Yo glad to see you. Me Pacho yes oba obeka kire ukun se ompiri se obenya sika sinwana Oba ne se ompiri ma ne kunu nya sika nsen no. Yo me Pacho mate e be yi wano why. Good afternoon. Good afternoon. Yo papa Pacho di baby a kasefi. You do also for your country. Make a sexy as a for district. Oh yo also from Pacho yeti yo. Akoma FM 87. I in the corner in the house of Rami, papa. That's Papa Sofo. Where Timakasia and maybe son in Sata. With Timoda, and maybe another. When the train, he's one my classy. I'm sorry. I'm sorry. You. You stay and I heard them because you had the money. Amen. Now, it's a little bit ma aka. Some surely be papa and from quiet faster. You look at my see. Other than some of our Amen. Amen. Papa Sofo ye da Sinyamin show. 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Onu so hwe TV. Pacho ma TV volume no come from why? Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho di baby a kasefi. Me doing this of mama, me kasafi kutuku. Yo, so for mama yeti. Na me tia mama no pa so for mama, me nya so for mama no. Na me shwa no. Amen. Na me shwa me pa won ya woye. Yes, when you on pass of mama be sombra. Asof mama kwa sada no. Pacho e baba wa e that day na asof mama kwa. On pass of mama for dem da ye dana sigri won chesa. Yes, yeah, that's why. Our ehode ye dana si. Ye dana. Reverend Matra to who asof mama topic. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Yo, me Pacho di baby akasefi. Me doing the Reverend and Katafi Abeso, as I was talking district. Okay, Reverend Pacho yeti. In fact, young boss of one young house, in fact, why are they so? I'm some more and there you need to come and make sure they am far. Amen. The coming one and contain and making every family, no one that did.
na command about the program because the program will 18 then ko fabrabo the part you na na de yes ronko yo yeda se nyame shall papa amen amen. Last two callers. Good afternoon. Hello. Hello. Yo papa mpacha odi baby a okasafi. Bato from Jacob Nikum. Okasafi ejima kukonya ako. Yo, bocho yete why? 87.9 Kumasi. Ete ma mente mada. Nanda na mapo medin ni fi. E wo fie. Ma tafi ni wana mete ma anti medom da ma yade. Yeda se. Majani bi sayende se obano ku hona sa mo yo ntala. Sa plan bi asobi. Na se papa na da tin abofra na na ma mi bi fie na dana. Ti funa da kachi papa. Okay. Me pocho mati e obeyi wa no ai. Last caller. Hello, good afternoon. Hello. Yo mami udi baby a okasafi. 87.9 Kumasi. Good afternoon. Good afternoon. Udi baby a okasafi. Kasafi amenya. Okay. Kacho osofumani asema okay die waya de pa in fact anka yemi bi yeba waya mi na katini ni asa chechi mu ya anka mbi ndise me ya kumsisiri pe komu hafunku but mashia bebre yema bebre efrim Yedase pa se wakomo ewie nso wosua bibi efrim nyame ensha yentimi fa call. Good afternoon. 87.9 Kumasi. Yo mami pacho di baby a okasafi. Bajo efe la dara kasafi mafo. Yo mami kumasi yeti o. Bato da oka ibi se sa unu kunuku a na ya na eda no ni betile ayo bibi ani ti asere wa kondere na motbe abebo No mami bisano. Mami kumasi pacho bayi wa right e sha se fi the question no. Ebufu aba pa o se. Unim Ya kwashe so. Unim say Aunty Bea sadie no unim say the moment ebe free back one aba no na abufuo ni na atiko. Sa. Yes. Into no ba no na be ya na be. Any partner bia no because say oka say obu afu kunu enti no o man sex o person o driving out. What did they mention and say? Oh say sex dey be ma obetime nya wo ba bia. Ye ma na untumi nko. Wadin so still ye ko. Omoko still omoko. Sa na mpese me kire. Enti wan hu say de bia no wan say Aunty ade aboa me pa wo ma wawe mu a me fi say nipa sua me dwen say nipa sua e be boa ye say me ne me kronya argument and I say confusion kakra bi ba ye ntemu a I always want to be the first person to make amends. What did they mention? Because say me peace or me space. Me pay tension. What I say? And because say ono so nim no ntino ya na ade bi article ntino yen kreti we wom enti wo oba no afi say mumaye we no amisa wo difo a ade we kakra ye bi brand me di ba ko na me yen we na nya kan ya wo so na brand no wa page no ono we na papa ba ko so frey o si one ne yire ene ne ma enkra ne bi ye bon na otea wo mo a na me no ne ma me ne bu afu say no be enkwala no aye bone no nye wo so ne ne yire tena se say enkwala ne daache yie na oba ne pedia wo so to ne ba ne bi eni senka wo twen krama papa ne betia say me oba ye bone say twen dada ba ma me wo to ye dey wo ma me no so tia wo ti wo ye dey madam oba ne bom kra na wo senka otia na papa be ka so wo ye dey anasa wa report because ye ma de bia ye ne wo mofra ne nchen enti so pese nkwala no me se ne wantia no na daache mu nyina mbebu masu all right yo ba oba ba kon so say eye bone so oba ne be ka say me pese me nyes ka say me ku edi enti kra na wo se obie wa no kasa mu mienu mu ye ho number ako enti ne se obie wa no ka what any say sa adwene ba otirim say who consider say ye mienu nyina why should that there be that competition what they mention any it just edi kan kra no it's not coming from a positive
friends, a mindset. What you say? Today, be I say you watch your motive when placing expectation on your spouse. It is a bear man in your side, you know. You say or gender or the abuse, no. But who ban it? Who can't you? If you say abuse now, who person or the my bear man. I feel say it's not coming from a healthy mindset. It's no ban no entrance no access no. So unhealthy competition be between the husband. No pay long lasting marriage. You know, one tenacity. No money income. Feel so much here. They should seek for counseling. Okay. And we so kasa say husband enya ne play it ne way no. I know the oba ufi ukunu fie. Fie a ono ukunu tim de ono ne ohene owo fie ho. Okay. Enti plate a ukunu didim. Sebi ne maame ne papa ne nua obi antimi ndidim o ayire no betimi edidim o yire ene your choice. Okay. What you say? Okay. But eni se nipa foforo bia ebe didim bie because say oye hene wo fie nti wo so onya ne cup ne spoon unya kranka unya na konya so kraka what you say eboama be ma ne mu yedu e ma ne hu se o respect no ade ba ko a man ti ase se be ma hia when a man feels respected e wo ni fear Emma, bibi oye biye ye, otumi do ye, otumi no da ye, ne sika sem koso. On say boa man ye stable emotionally. Final one no. Lady no sure on ni boyfriend omonyem, but omusika sem ne nye kese biasa. Ti onu mo encourage be man senka. Enya man kakra ni emfa nkototo, but em say be man no enko be man ye. Eti kind no what first came to my mind ne say enkomodie no bi o ha ebra odi no no what you say titoda enkenye bad idea but say na odi enkomo ne fire na approach net say ebre ben how was he in the state of mind ben once a ben ma ko adwuma na anko yi amano akogina wi aso ye oba ntumi ne enkomo bi wajibi what you say ntino onhunu kwa obefa so na di enkomo but however it is no make sure say obe live with him intentionally onhunu nipa ya ne ya say comfort no be kire betena na kire na chiwade ye hunhunu ye ho no ni ye hunu ye mreyo timinim se me de mensa wo ha na ye oya enisa de bia me de ko wo me hu se bia ne wo se me de wo ba bi fufuro even though se bi kra na ye di agro but you should know how to go about things. That's papa Reverend Mrs. Isha Edu Jemfi and oni en discuss say the unwise wife part 2. Minim say yenwie ye bema mra komu kakra na ya sign na bana ya baba beto so yes sorry na answer and happy birthdays bin come nuanu mienu tew na yen sorry na sports for no embeje omo akonwa de edi kan ekọ ediama Edna Amo Enima oye fashion designer ewo Dwabin we efri ya ye nua bema Beluchi o say Edna happy birthday to you nyame o shona onye okese de tosu mienu ekọ diama Mispa Boama oye student nurse we efri wo uncle Opoku Justice o say Mispa nyame enshona onye okese pa production team members Nanambila Kantanka Spatus Kojosa akwade Era ena Peggy Nana Yao Emmanuel Kwame Vadi ena Beluchi omo ne boaye ye di dwumedie enenso ye de ebrem nyame adoma china eye easy Friday ye ne Reverend Kwame Kwati na ebehia na ye di nkomo ehwam party se ne die ye de abrem sorry so me din e di Beatrice Yoga bra obetimi afremi Aunty Bea nyame ye adoma china ye behia ye sorry na sports aba enyiwe fidie na emfemfi ha as